Pazar sigurno dolazi ovdje motiviran samim time što mislim da je dole ima 4 boda, da je pri dnu i da sigurno razmišlja negdje da bi možda mogao ovdje kod nas nešto napraviti. Ja kao i pred svaku utakmicu, pogotovo kad igramo kući, ja mislim da Crvena Zvezda je apsolutni favorit i da će sutra to i pokazati, da će moji igrači sigurno dati sve od sebe, što je i normalno jer moraš na svaku utakmicu ući 100% da bi dobio. Tako da vjerujem da će biti jedna dobra utakmica, što je najvažnije, i da će ljudi doći i da će uživati. Ja vjerujem da Crvena Zvezda poslije ovih 0-5 u Lučanima sigurno samopouzdanje, znači da smo odigrali jedno dobro drugo poluvreme, čak i odlično. I tako da sigurno s tim idemo i na ovu utakmicu protiv Pazara da svih 90 minuta odradimo posao i da budemo blizu igrača, da igramo prepoznatljivo kao što igra sad Crvena Zvezda, znači sa pasovima, i sigurno da neće biti lako kad se 11 igrača vrate iza lopte. Ali već smo navikli na to i tako da sigurno da nam je vrlo bitno da se da što prije gol, tako da onda ekipa sigurno se ipak mora otvoriti i da onda će nam biti puno lakše. Ja vjerujem u pobjedu i tako ću sigurno i moji igrači isto tako, sigurno su motivirani i željni da imamo priključak u vrhu.